Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed. Sambutlah aku, si Sheriff baru. We're equal in goal. Lawan tidak mengambil buff ungu. Attack the Lord! Gak bisa diselesaikan baik-baik, oke? First blood! Lawan tidak mengambil buff ungu. Launch attack! Apa kabar? Maklumin dong, Sheriff baru juga butuh adaptasi. Tembakkan peluru emas! Angkat tangan dan jangan bergerak. An enemy has been slain! Launch attack! Request backup! An enemy has been slain! Initiate retreat! Lihat barang keren? Nih, lihat senapan peninggalan orang tuaku. Request banking! Request backup! Attack the Lord! Harus ada yang menegakkan hukum dan keadilan di kota terkutuk ini. Initiate retreat! Hei, bungkusin cemilan buat di jalan ya. Request backup! Tidak ada yang Lawan boleh sudah merampas level 4. kesejahteraan para penduduk kota. Lawan sudah level 4. Tembakkan peluru emas. Rekam jejakku berakhir sampai di sini. Has been slain! Solo kill. Double kill! Ayo serang los. Kata ayah, suaraku nggak cukup buat menegakkan keadilan. Makanya, bawa senapan. Good game! An ally has slain the turtle! Killing spree! Request backup! Okay! Request backup! Ini adalah alat penegakan cahaya pemusnah. Ally has been... You have slain an enemy! Ingat-ingat, Sheriff yang menangkap ini namanya Laila. Launch attack! Slain! Request backup! Request backup! Attack the Lord! Request the Lord! Battle spell is ready. Tembakkan peluru emas. Ult is ready. Backup. Ult is ready. Initiate retreat. Angkat tangan dan jangan bergerak. An enemy has been slain. Initiate retreat. Harus ada yang menegakkan hukum dan keadilan di kota terkutuk ini. Laser api! Request backup. Killing spree. Well played. Peluruku ini adalah alat penegak keadilan. Wait for me. Rekam jejakmu berakhir sampai di sini.
menegakkan keadilan. Makanya, aku bawa senapan. Mega kill! Hei, bungkusin cemilan buat di jalan ya. Double kill! Well played. Mega kill! Initiate retreat! Ya. Jangan Monster kill! Attack! Solo kill. Destroy the turret! Well played. Tembakkan peluru emas. Instant kill. Request backup! Launch attack! Destroy the turret! Request backup! Tembakkan peluru emas. Petunjuk terakhir ada di Eldorado. Unstoppable! Instant kill. Well played. Instant kill. That was amazing. Destroy the turret! Initiate retreat! Request backup! Request backup! Mau lihat barang keren? Nih, lihat senapan peninggalan orang tuaku. Cahaya, Killing spree! Launch attack! Ult is not ready. Battle spell is ready. Ult is not ready. Harus ada yang menegakkan hukum dan keadilan di kota terkutuk ini. Monster kill! Request backup! このまま Tembakkan peluru お emas. 前を最強と呼んでやる Aku tahu, keadilan pasti menang. Request backup! Okay, ult is ready. Request backup! Shut down! Tembakkan peluru emas. Unstoppable! Enemy. Mau lihat cahaya, memusnah. Enemy has kill. Request backup! Super damage. Gather up the more. Request backup! Bahkan bisa diselesaikan baik-baik. Request backup! Ayo, serang. Tembakkan peluru emas. An ally has slain Lord! Malumin dong. Serep baru juga butuh Initiate adaptasi. retreat! Satu lagi buronan sudah tertangkap. Enemy missing. Launch attack! Hai, Slain an enemy! kayaknya udah nggak bernyawa ya. Team destroy the turret! Has been destroyed! Launch attack! Turret is under attack! Launch attack! Request backup! Our turret has been destroyed! Initiate retreat! Masih banyak penjahat yang belum Launch ditangkap. attack! Initiate retreat! Is ready. Harus ada yang menegakkan hukum dan keadilan di kota terkutuk ini. Launch attack! Ult is ready. Team destroyed a turret. Shut down. Request backup. Launch attack. Cahaya, Initiate retreat.
merampas kesejahteraan para penduduk kota. Victory!